Sanibona abukeli emakhaya lapha simba umuthi sikha isihlahla nasi isihlahla sisiza kakhulu isihlahla lesi sona lesi senza into zenzeke lesihlahla lesi asihlali abasaziyo ke abathile manje into segaya serious segaya abaphila abantu isihlahla lesi lesihlahla bathi uvala mazibuko sikazi ke labanye ukuthi wayibiza ngani sikha impande ehlathini asinika abantu imbhangabhanga bona manje siyakuxoza nginukela kahle kuyenza lento engifuna lesihlahla bathi uvala mazibuko azi ukuthi bakubiza ngani ke ngesizulu yabona njengamanje okay nisibuye namacabungu lamanenge umthi lona yasiza kakhulu yasiza abantu ezikhundleni shiyana kodwa ke uthi umhlanganisa naye afuna ukhipha leyo answer le ngoba kumanje singakha nje wasikha la wasikha sikhe kanje bazothola ukuthi ngikha nawe awungazi ukuthi ohlanganisa ngani ukhipha i-answer yakho kodwa usebenza nje kodwa akwazi ukusebenza unamandla kodwa induku bona manje la January 2021 ezicaca izinto abantwini baphila abantu abaseyintweni afane nathi abebe kade bed izinto even nalaba bathi sifuna imali bayithola ngale ndaba anje kumsindisi la noma kuthiwa bakufuna ngesibhamu la hayi ngesiphethe ke la hlanganise futhi nokwakhona lokuhlukile unsubscribe lapho top sami sangosenzu subscribe lapho nani ku 2021 ngenzeka hayi indoda lengiba nayo umuthi awumba manje umuthi siwukhapha ke subscribe lapho dokotela lo eKapa ngizonibona nje maduze kule weekend lesiya kuyo mhla ka8 sibe njalo senze izinto zona yeah